warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadiakan sakaruna pito anam yang ambugarina ko panimbang minumbo sa nama bubalo ya kipito akan rakanu nasukur sumaka penggulalan ako dinang nasari at tanaw antangan akan. Kaya mata na benar dato alsaria pamilia belua na udah soke ni buluga kia pantun ninyo ko panimbang ako na aminumbo dato amagan juga kuranaw na gusuragat ato metay kurano migisa ko patapi agadilan. So panimbang ko na amin bawa dato amagan juga kuranaw na gusuragat kaad na matatabu na dito tabu dia so ni nakanasan ko na laging ding uswara ko. Kana na uniyo pemanapi yang ada anak kanobo mga randi na so kaisisaw bang sa sangka iya patapeng ang punguranaw na bari mga reribu na so di kang giginawa iko patapeng ang pung. Kana na uniyo manasulutan na pangadapan ako pamilya abalua. Adi ko karausot tanda iba ko pamakadaawangan ni imagayon na ala di sulutan nag-uusap. Saat ko nung bumanay inayatakan si isa pikirakan na sulutan nag-uusap sa katin at itangkay ni Budina sa sudi dato ansari sa wassalam.
Imam Tawaro Parini Muhammad maka pada buku ini todo derorang asugi kamu denena maka ide musuh tona bisa gedena kamu sama maka pirara aguna nana niup pemanguna bitano warasulabiya kamu dana usabakan oleh maguna mapuda usus sabu yang ada ayam sama gitu saya lupa bikin antara kita berdunia ini sayang nyawan nang usaha apa tanah apa kena geni mana sunu tampang ada pernah bentuk kena karanya ku pamilia berdoa ame kapure na menari de tuan sari ya kena sowan dan apa pamilia berdoa jamaah ni anak kaki sundung kowe pageli di dorio makan derai no nabi yang kamu ngareno bopani mengabing bewada tua magun juga ya uno ailat kai no mapangan no na itu mangamudem ikan diudenya ada di detuan sari yang pamilia berdoa sampai sugerari nadi ma pekeli kali kulpura sapa dekan lima petera bunga sudona sopagi nama ai pagi dia sowe gemana tarite usah sila kaya mana ni yang kau bermatang madi mengeji kaki namai kapal pemaguno aku patapi jaga di langganan na usah karaya kesudut tapang ada depan bangun saku buru dari detuan sari kakak gigi ma papaya gedi penduduk dia nasowan dan hidup mangamudu ipagi dia sosodot taro mapana tanagere di marau sadia petaro monai ayam mana ni yang usapu doa gulima tanah penuru genan sadia petaro monai inoro mangasi sosodot taro mapana tanagere di marau dia petaro monai ka ayam mana ni yang ka ini pagi dia nabi dumbe ya mata oa dia tate ardi sungguh tahu ni separisi ini itu mangamude dada sana kusi kaya mana lah itu mangamude bisa nageri wanti kiado ini badu dua nakagia miang adun hanakan denakan Deto semaila pamili ya radia bedia nasawano na ya maana ni ya na pamili ya berdoa ya maana tandena soka pangamanu na solo tanu usau besa ko kesekapitan aido mangamude sahabat anu kada yunan sadia petaro munai itu papangan ka sana ana sare genu lagu besani yang kaya kitilan naun ayu mangamude kaya mana ni nai noromi ande kaya mana ni nanda dugi kesesirman ayu mangamude kana naun inuana gede mapangan anu lagu besani yang pada yang watahana bentuk genu berdoa kaki kata bangku aku dia ku keribat nak sesala kita ku berdoa ku gini nario nana lagi iya kaki kata bangku dia nani diteruat itu bergebu usah dia pentara munai na isa kabesani supaya hari berengani Nasir pamili ya abdu baka itu mang
kabesaran itu pandu aya maananinya nada tua kabogetan bangsa ko berdua kaki de medeng aku suka pangan naik di mangangude awada di mesiri kampo udah to adi masakai sabakan giling beuyana kaki de adieuna sowanon nana duwek sakapeta sadia petaru munai kaki dem beseran ada makan dua kaki minyak anu napake dageni mangka inu mapangang anu nana ari dato amberon pamilia berdoa kaki susunutan nama amor nageri udim ma'aro kurupai kasapulo wa agulima aidu mangaude nageri akaraya ke dia petaru munai kagiye bersairana bedowana ubine nariuna nalabi kagiye miyang adunan nakau desenggo au bentoge ide itu au abula pamilia mangura adina suan aya maanan niyan na pamilya sanggila kakaki dembe mengbu soge apangan apanala ko ani kandu deya au bekena meyam anu nako solo tanadi mala aku bersau ku benua kagian udeng aya maanan nian na adieuna suka peta sabakenu taun sae ada geriu aku udud kagian lembu sirana na aya maanan nian aku soke apang anu napanalamatan na akan si bae nur daya pami dia beloa ka adieuna sowan onen aidu mangaku de bae sampurna sabakana kini detara nageri di marau kagi lembu sirana kusoke apakanu nalani beibi duria dia nasowanu dena pamilia berdoa kagi mi papantawa deseran dua na kusoke apanganu ayama anania dia nasowanu nalani detua beisa nageri di marau kagi mi papantau kusoke apanganu nalani beiani sa pamilia berdoa kaki lembu siradu kabugetan sana geri di marau kaki yemi pantau maka dua nagaya mana niana ya dina suwanon na idu mangode be sampurna kabesaran munai kaki yemi yang anun na panalama tangkod si be noro di saka kaki lembu mambu na ilabu kesakun silur aya maanan dia sadia petarung naika hagi lembu sirana desira dua de makan dirainun kadang unira tanah na are de toa sare atau mana ya pagere sudut tanah gerus pamilia berdua na hagi ini pantawa uangane paningga aku di kakasara de toa mage juga korano nagu suraga minta ya nulis kopa tapi ya gedira nala ya mage yang kaya kunang tagu sudupa ai pada pateo kaino mapangangan ayama ananinya nadi kadiri benga pagi ya musuh tabuna di na sowano nanai kapito wado kesadi pentara raya untuk di labe yang kaino mapangangan nato minya na samone sopata de to samunai engkali masuk
tale naikan sunto na budi to marung to kama ara katerana li abi bulawana